Kokti Shalok Kanchanpurni 10ta RD block ni bising khobjak dain chora ADC village tei Kangrai ADC village kaini milewui IPFT party ni ngai kaisa onchol committee khlaijak kha aro phaimanjak kha 10ta block ni BSC chairman Sir Jirendra Riang DD report Chumui TV Tini IPFT Tripralen Andolon tahakrak ketusan morok pano tini Kangrai ADC village ake dainchora ADC village ni tini Tripramotha takurau IPFT ni Tripralen ni movement समर्थन ke tini tini potaka tala phaiha bari ke khakchang matong jomao Kangrai ni 6 poribar 22 votar ake dainchora Kausabani 2 poribar 4 votar jomao 8 family 26 votar IPFT ni potaka tala tinio haphaiha aro ke brongsa ko aini khakchamo ya phayo tin IPFT Kanchanpur division party IPFT ni division president ake 10 da block ni BC chairman ni ongye ang joto tini phene rongsa ko aini khakchamo ya phayo tini brown dekhete biskango Kangrai ADC village dainchora ADC village ke tini purbo satnana ADC village ke jang Monusulita ADC village tre ropono Tripramotha khetong rota o chungmai jogajuk khetong IPFT ni boimam thaima IPFT ni आंदोलन याके tini 19 দফা জনজাতি যে ADC এলাকাত থাং তটমানি ও পান্ডাও যে আন্দোলন বন আন্দোলন ছাড়াও চিনি থানমানি লামাক্রুই আর বইমান ফাইমানম চিফেনি ফাইনি হেতা ও বামা চুংবে ক্রং দং আরম তিনি ফাইনে রসা কাপন আইন বাড়ি খাকজাম রিও গে যতন হামবাই IPFT আইউলথ চিনি Tripralen লেফি দয় মাইনি খাকজা হা যতন হামবাই